tamjre ahmed ngasi mure pausing Citizenship Amendment Bill na Manipur gi yelong mi sing kanan wi warol yarok trabadi amadi Manipur People Bill SNP reformdi lenga sina bill gi mayok lep li hain Chief Minister and Biren Haikre Imphal City manungda IMC gi parking list yawdo parking taraga mari gi matak leiduna setok sesin de miam sauna kai pire hari amasung Numit humni Sathakadaba Festival of Dance Drama Manipur Governor Dr. Nazma Hatulana Zen Manipur Dance Academy da hodokrai. STBG Manipur Pawming Tabrip Singh Taram Nokso bolo na paw sanno pizre. Citizenship Amendment Bill na Manipur gi yellow missing kanan bagi warol yarok trabadi amadi Manipur People Bill SNP driva fawdi lengas na bill gi mayok to lep li haina Chief Minister and Birena ngasi sandal da Paikat pa sakot thorangi thabak kaya sanga duna miyam da khusi nabi thorom da haikre ngasi gi sanga khibusing adudi sandel gi Jafo Bazar da leba women market drinking water revival scheme Maha Unions Higher Secondary School sandel gi boys hostel amadi Ralongs High School gi boys hostel ni amrom Chief Minister gi kongsil aduna sandel amadi sapikarong da Dr. amadi Oza Singh transit accommodation amadi Kasturaba Gandhi Balika Vidyalaya upgrade tawna na ba orep yung tamki ngasi kongsil aduna Works Minister T.S. Biswajit, Revenue Minister Karam Shyam, Sport Minister Lepau Haukif, Education Minister Rajesh Syam Amadi, MLA Samuel Jendai, Kamai Yauna, ADC member Kayana Sarwaki. Chief Minister N. Birena Makatana Haikivada, Citizenship Amendment Bill say passed Orobasu, Masibu, Sanapa Matamna Manipur Yellow missing Kananawi Wafam Singh Sapsana York Fawa Amadi, Manipur People Bill Bharat ki President SN Directive Fawa, Bill Sigam out the Lev Lihaina, Chief Minister and Birena Fangloki, Miam Nasu Puning Pasaviduna, Miam Yafaga the Batabatuda, my once in Ministry Haiki. When Manipur State Government Manipur go in a taxelesi, when a bill do Samba Matam, the Fujixu, Bill Z, Lok Sabha Paso Wani, Raja Sabha Wali, Raja Sabagi Matum is rule same with the Wali. I don't know. At any cost, knowing a bill she passed October Yadi and what are the Taudingi among the Bill Taudingi among the Ikoigi, Manipurgi, Shida, exemption clause, Manipurgum the Hapio, Manipur the Soi Habigi, Maduma, or second. I Manipur Miamna Sahi Kun Kunsadi Talakapa Manipur People's Bill Sisimaga SNPB have been uneasy. On a quick stain, government stain is very clear. I protect Tonganaba, indigenous population to protect Tonganaba close them half the will be against the bill. Torongamari Lane Minister Lepa Hokifna, Lengas in a Pakaliba, South Torongi Tabasang Miam the Pagdonke. Chandil Gi Prezamiam da. Ahongba achuba ahongba ma purake hairagadi sarkar da cooperation piba haisima e Chandil ki prajada e appeal tawjage district council gi oja singa sigi tolop phau chang nai ne pi da base handak sarkar na achuba khongthang amaloba kanda pension scheme council teachers the pbc it's a great achievement of the government and hill district people Akhoi angamba prajagi seba akhoi lering the suk soy dana tozaram ge haidana prajada thajaba thamjage Imphal Municipal Corporation ge hoji oreba mayor na corporation ge stana kanglol ge wang mada thabak tawduna Imphal City manungda IMC ge parking list yaudaba sel karak taba parking taramari ge mathak ta thamduna shathok sasin tawda miyam da sauna akaiba pire hari ngasi IMC ge operation lusingba tarangbam Indrajit Miteina lusingba corporation Cooperators Singe Kangbo Amana, Imphal City Manungda, unauthorized oina leriba parking sing satuni sinke, parking tender committee member RK Zitena, IMC ki tender list the yaudo parking taragamri matakta Imphal City Manungda Lisinduna, upon Bepiri Sing today, BT Road, Gambir Singh Shopping Complex ke Mamang, Pauna Bazar ge Diamond Gully de International Market Fawa, Mazzi Road, Turel Mapal, Kaisampat Electricity Mamang, Wang Mamlekai Larimbi Mamang, Maharani Thong, Nagamapal Pareng, MZ Avenue, Stern Side, Major Khul Crossing, Family Welfare Dege, All Assembly Mamang, Major Khul Children Park Dege, PWD, LIC Mamang, Babopuragi Board of Secondary Education, Manipur Office, Mamang Dege, Bangalore School, Mamang Fauni, Hariba Parking Sing Asida, Myanmar Parking Fee, Pibigano, Opposing Maki Dege Sukongjang Sansin Bahorgan Haike.
मनोंदा लेरिबा पार्किंग से आइना सुम खंजाबदा चामगी मथकतो होइनेबा अदुगा हुजिक माना ngarangda form thaba loigibado 35 पक्तनि खोइगे टेंडर तौने तौरिसे सिगुम मथों होक्तबा यामना नेचर तादबा इम्फाल मनुंग चिन्नबगी मचा ओहलिबा सिगुमबसे अखोइ ऑपरेशन साइट की यानिंगदे मसिदगी सुम हेंजेलागदी अखोइना चंगबा याबा खोंजंग क्या चंगजलकनी लेप लेतना प्रजा सिंगनसु हाइरिबा अनऑथोराइज्ड लेरिबा पौना बाजार अदुगा बीटी रोड गांधी बिनु दर लेरिबा पार्किंग सिंगदा पशांत पिबिगनो हाइरिबा सिंगजे अनऑथोराइज्ड नि हाइबा वफम जिम थमजगे Opposition leader Torongmam Indrajitna Hana IMC da parking dagi tha amada lupa lakh nipal dagi tarafawa revenue karami adubo hojikti tha da listing marvudara rom tarma karakpada natana IMC ki sana kangol ki wangmada house ta puthokta parking kaya maranai oina order thotuna IMC na masak khangdaba parking kaya lehanduna Manipur government na lambi setok sasina nungai hanana ba footbridge sanar ba footpath pixin ba traffic island semdopagi tha paikhaliba sida masak thena ba honare haike इफान मिफान कॉर्पोरेशन थारगा जो अनऑथराइज्ड तवी तौदे जे पजामान ऑफिस लाग येंबियु येंग मतुंग ऑथराइज्ड तव जगह दा पछा पीबीयू टिकेट पछा न तौदी पछा टिकेट पीबीयू आजे पब्लिक सिंग या प्रिंट तौजदी इफान सिटी दा अखोई की ट्रैफिक जाम होहंदनबा चटपा खोटपा गाड़ी थौबदा यामना फजन स्मूथली चरने हाइबा मणिपुर गवर्नमेंट की वखल होरसे पार्किंग अचौब सेथेंग पी हाइबा सिने थमजरिंग जे हाइबा पार्किंग सोल्यूशन पोरा कांदि मणिपुर गवर्नमेंट को ट्रैफिक आइडेंट सेमइबा फुटपाथ सेमइसे अचौब माइ पापा ओइने हाइबा से ऑपोजिशन इफान मिफान कॉर्पोरेशन माके दगी दुनु थमजरि Numidum Satagaba Festival of Dance Drama Manipuri Governor Dr. Nazma Haptulana Ngasidigi Zen Manipur Dance Academy da Hudokre. Haudopi Torumda Academy Sigi Vice President is Tombisu Suryaki. Ngasi Hobo Numita Lakidraba W. Lokendra Zitna Choreograph Oiba Sekuntala Utki. Numitini Senba Numita Bimba Tina Choreograph Piba Manipuri Jago Marufki Ganabari खट्टा उtkani aduga aroiba numita manipuri natalia kolkata ge man bhikhya utkadori festival haudobugi thoromda manipur gi governor Nazma Haptulana Zen Manipur Dance Academy lising samapal humbudra mangada linghat khibadagi ngasi phawa lorokiba thodang singthabaga loinana Manipur gi ina khulaba culture gi matang dasu thagat wahika phongdokhe governor na makhatana Zen Manipur Dance Academy na culture gi lamda loriba thodang singthaningai ni tungdasu hena sawa thodang loduna Manipur gi culture bo malem sak taknaba honarke gani haibigi thajaba lei haike I express my appreciation for the gurus for their dedication and commitment. I am also happy to learn that the Academy's production unit has been doing exceedingly well, bringing out various forms of dance drama which have brought international fame. I congratulate the artists who are playing different roles in the dance drama. Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India Sinduna Madokramna Petroleum Product ase likna sizinagadaga habigi matangda thama sumna satagadaba saksam lising ni taramapalge haudopgi thorom ngasi singmarong leba Hotel Classic Grande pangthokre tarmaduda Consumers Affairs Port and Public Distribution Minister Karam Shyam Commercial Industries gi Principal Secretary P Wi-Fi State Level Coordinator Sinam Ibungoton Yauna Myokan Suraki, Taronga Marilena, Minister Karam Shamna, Lissingani Yankaida, Petroleum ge Potok Singasi, Malingam Kudimakta, Leroi, Habigaki Bama Lebina, Asigumaba Awareness Program Sipangto Patanga Fade, Sakalaba Lebak sing the Petroleum ge Potok Sing, Kananaba Made, Environmental Su, Nak Senanaba, Cycle to Wisanabi, Hangally, Lamnum City Cycle to the Ikaningai, Wade Hake. अखोई लेजरीब इनर्जी से सेव तौरगा तुंगी फ्यूचर की दमकता थबक सिंसे सेक्शन ना थाउजिंग से अदि कंजर्व तौब दरकार है खल्लब मतुंग दसिगी थबक सिंसे अखोई लौखलकपनी अदुना छात्र सिंदा अखोई इनर्जी कंज्यूम तौबदा भारत से पृथ्वी की लेबाक मयांग की मरकता अहुम सुबदा लई असुगी मते इनर्जी से सिनब डिफरेंट सोर्स तगी लाइव इनर्जी अदुना लिखना सिनबसे तंगाई फटे है वाखलों अखोई खुदिमुक्ता फाउननबगिनबदा सिगी फंक्शन से मरुइना अदि पैसा मयाम अमा संगना अदि अखोई सिल्लिब Tungda Minister na Saksam Lisingni Targa Mapal gi rally ma lamthaki amadi school mari gi mahiroi seni romna saruyaba painting competition mu jupang thoke Sinam Ibungotona Toronga mari leina paumi singda phongdokibada Makhatana Mailosing singda awareness asi pikini haike
State level Gangai Festival ge Cartoon Riser Totem Ras Bhavan Manipur Governor Dr. Nazma Haptulana Hodokre State level Gangai Celebration Manipur na Tinkau Ragwangs Sapiaks Fuanga Kusam Dana Pangtokiba Tormoduda Committee Advisor Sawa Kamson TRCP ge General Secretary Madi Youth Singh Susuyaki Governor Dr. Nazma Haptulana Gangai ge Thorum Ras Bhavan degi Hodopada Pen Bafong Rodana say Kudingi Kumayasi Ras Bhavan degi Hodo Haning Bagi Pama Fondoki Isagi a shipment Kaya Labosu Equigi Natkis and everything Ning Singadabani Hake. State Health Society Amasung Health Services na Sinduna Sekmai CAC that Nona Saba Patient Development Block Health Minister Jandukumar na Sangakre Taramuda Sekmai Kendrugi MLA S Dingo Healthcare Additional Director P Sam Sundar State Mission Director Dr. S Manikanta Susuraki MLA Dingo na ano building asigi award palidwa singa tubu matamda mention binan about Health Minister Puning Singsinki Minister Jandukumar na State asigi Doctor Nurse Singh na sagi ethics khangna tabak tobiu Housing Manipurda awaba may unariba se Dr. Amadi Left Technician gi award pasini Sel tungi awaba leribasu Health Sector da and ming sangduna miyam gi ana langi tabak fagal hanan honare ngasi sangarba building asi isagi ni kana luna na tambiu haike Chumdagi aina like tamuriba aina nurse oiriba aina doctor oiriba de aina do ise just to get some salary tolop kra famliba gin hai target tolop sinata ba to makgi tolop se hena chaw makli pisa phangwe makli thabak tawru so na ai so hai ka to bai tai dam talaga de man ka to na hai target ai samal sacrifice to de means almost it is system yamam yauri nurse yam yauri si yeng biru lao wa ten machine khilag le ra da myam thopi rak tra gadi akon na khona jolo gi chelo gi chu gi machine ko khilag ara thop da hoji se OTP hari operation theater sare khilage hare machine myam but ana ab lak di kamai to ana am lak ta bi ko no do angau ta do ni no ya gadi prajana sumadu myam bi ni khan bi ra thopi ro India court sing the Satriba proceeding sing as transparent line Sally Habidumiam da Uhananaba Kangananaba Supreme Court na Mamang Segi September Tada Court Marung the Satriba proceeding sing live streaming to Yabi Ayaba Pikre Matamdugi India Chief Justice Deepak Mishra Justice M. Kal Wilkar Amadi Justice D.Y. Chandrasut Bench Amana Ayaba CP Kibini Court ke Rayasina live streaming the way aba court ke proceeding sing madugi akaknaba niti niyam amagi makhada sathanaba wafam su yauri amaromda Supreme Court piriba Rayasing matung ina hojik case kya live streaming tobinanaba proposal torpa yaure India ke maroiba watu ama oriba Ajodhya land dispute amadi Savarimala isugi matang dasu petitioner sing makai digi case asigi court proceeding ado live streaming tobinaba Supreme Court ta hairuki balai Ngasi pangthokiba PCC members sing mifamna BJP government ki citizenship amendment bill Lok Sabha pass tawkiba kanna yaning da phangdokre lining lambida citizenship piba asina awang nongpu state marwaina Manipur gi yalumi singe top saktam da akaiba figani mifam aduna handak Rajasthan Madhya Pradesh amasung Chhattisgarh gi assembly mikhal da sauna mai palakpada ANC gi INC की प्रेसिडेंट राहुल गांधी की लीडरशिप को थागत फोंदोखे ngasi ke tormoduda AICC की जनरल सेक्रेटरी लुइजिन हो फलेरो AICC की सेक्रेटरी मणिपुर इंचार्ज चार्लेस पिंग्रोफ CLP की लुसिंगबा ओक्रम इबोबी CWC मेंबर गाखंगम सुसरवाखे Parliament pass tawkiba citizenship amendment bill withdraw tawgadabani makatana bill asi pass taw yaroi haina lamlong kaithal nupi lofna lamlong kaithal da khongjang sanction kre luf ki secretary RK Danapatina Lok Sabha da pass tawkiba citizenship bill adu awang nongpo ki yelhumi miyamgi yenglaga handokadabani karigoma bill asi Rajya Sabha da pass tawna honar labadi Manipur miyamna punna thengnaminagani haike Manipur sida ILP ki matangda mitop mian chancang bagi matangda kuina de tangna raba matam sida sigum bill ma pass taw ha base akoi gi tungi akoi gi lakadaba singda yamna kai bo gani masi hoji paliba sarkar sina section bi yu sarkar sisu palamba su paliba su loinana
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯨꯟꯅꯗꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯌꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Citizenship Amendment Bill gi mayokta khongjang changsin kiba CC Higher Secondary School gi mahiru singbo Manipur Police na tamthina fu kiba thong All India Students Federation Manipur State Council na kaniyaning de phongdrok le Lakadurba Republic Day ga mari lena Manipur Police na section thoron lokhat pa oina ngase Imphal West ki commando kangbu amana bazar manu ki alu gali ngari gali amadi dharmasala ge koibada paksana combing operation se dakre miyoi chanirom amamam ta oina verification se tharba tungda masagi saktak se puthokpa ngamda miyoi tarani thoi makhatana wahang pahong sethanaba city police ta sinakrai District Police Bishnupur nasu lakliba Republic Day thorongi section thorong lokar poina ngasi Nambol Bazar area da thibombi gi thabak satakre additional SP KSS Manihar gi miyang makada DSP operation DSP commando OC commando Bishnupur B lungthangna lusingduna OC Nambol Police kaluna sathake operation tu miyoi seniang kherom verification toki miyoi taraga manga masagi saktak se puthokpa ngamdabadagi Nambol Police Station makhatana thijinana basinakhi Pokso Act lisingani taragani thoi amadi Juvenile Act lisingani taramanga gi matangda numini sun sathagdaba awareness cum training program ma Manipur University gi Anthropology Department gi conference hall da District Child Protection Unit Imphal East Department of Social Welfare amadi Child Lines Imphal East na sin pangthokre Tarmadu Manipur State Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Sumitibla Center for Management Studies ki former Director W Navakumar Child Lines Imphal gi Director S Jivon Kumar na marobe music on sarwa ke commission gi chairperson Sumiti Balana angang sing da thoba crime sing yangsinan ba child friendly police station ahan bi ko na sura sampoda hangdok li ba si atai district sing da su hangdok na ba honri haiki police da kogi FR chaliba matam da non available ni bel ga taw ya ba adugumba ek natte karigumba chahi tarani thoigi makhagi angangda sexual assault tawba taragadi mi edo accused do death penalty sibagi dandi phawba pi Professor W Navakumar na angang singi damakta ngak sena lerba ek ase miam puna khamina mo thautai sakholo matam asida lerba khunai gi sanibe si lekha taba khunai mo orakli ba si kari digino haiba nainaba tangai fade haike All India Resource Scholar Association na fellowship hangat kadamani haina sangsilaba kongjang sogat poina Manipur University da su kongjang sangsinkre musugi president Manglambam Diamond na lisingani taragnipal September dagi hauraga India pumada leriba research scholar singna makhoigi stipend amadi fellowship hangat kadamani haina taksinun lakli adubu lenga asina thajaba kayama pirabachu ngasi phawba thabuk oina onthoroktre All India Resource Scholar La amaga lising nefu handmana SRD Minister amadi Prime Minister Office ta khongjang ma sangsin gadure makoi khongjang adubu sogat poina Manipur University su khongjang sangsin ni haiki Malimgi thakta tongan ba hiram da research torp matamda changdam naba matamda akhoi ngasi mak lairiba akhoi inflation gi chang singba mayam si yang kan akhoi fellowship ta hike taw si yamna mak tangai phadom khak oiram ne habse ngasi gi paliba akhoi gi India lengang na khangbi kan da akhoi mahiro mayam na research scholar mayam na taliba akhoi gi asum laba demand ase matam chana pithok pira kan da akhoi gi higher education da yamna akhoi gi khumang choksin mam khok prakpang ngani habgi thajam khak loina na si asum laba akhoi gi student protesters pangthok Loktak project ki Zekuluwangs ground da Romai Naga Baptist Association ki tarelak suba youth conference sathre ngasihan manumita Forest and Environment Minister T.S. Samkumar PSED Minister L. Dikho MLA Samuel Jendai Han Minister Oiramba Dr. Kasim Roiba Susarwaki Group B ki tuan ba church yangkai nitogi choir competitions ngasinungtil pangthoki Forest Department na Loktak part amasung part asigi saru mo oiriba tinungai Gram Panchayat ke manung sena leriba ibudau tumurakpagi saruk khara yauna tinungai mamang part hectare samaga ahum khara hena pak saw mafamda ahanba sanctuary ama semgani haribasi tinungai miyam ne yabangam loi order se thu matamda handokna ba miyam mi famna lepna khre tinungai maya laikai community hall da pangthokiba mi famaduna JSM semkhre useki leifam sem khrabadi tinungai gi miyam gi hingna lambi tatkragani use kanbaga mi kanbaga kanana lui haiba wafam puthokbaga loina thu matamda order du handokadabani hari
Oinam Kendri Tongan Tuan Mapam Singda, Ithai Lokong, Siamnabi Namta Kendri MLA, Radakisona, Lusingduna, Department, Mariga Official, Singalore, and Saturn in Cray, Kongsada, Kadagi Engineer, Suresh Ningombam, Executive Engineer L. Lokendro, Minor Irrigation Department, Assistant Engineer, and Profulo Yona at the official Amadi Pradhan Singh Susawaki, MLA Radakisona, Damam de Ithai Lokong, Siamduna, Matota, Mapam Sing, Sing Bibang, Amna Honor in Hike. Government piriba murumarang singa se heng harvest matam da su koi government na leiraga masida sendong hen na farmer sing da piraga koi lamdam ma se sakotpa tangdu lai ta leiba koi santi leiba dugumba lamdam ma oina na bani maram masina praja sing na su thawai yobiro department gi de koi akan ba mong da koi department se koi ahing tumda na mafam masida laksagani Kadagi Chief Engineer Suresh Ningombamna Ireng Bamamadi Kainogi Mapam Sing da Thu Matam da Ithai Lokong Siamduna Lomi Sing de Sing Fangalagani Hike. Minor Irrigation Executive Engineer as Beta Max Sermana Rabi Croft Nanganaba Kujai Rock Ithai Lokong Semlagani Tongjau Rock Kunungi Ithai Lokong Amadi Damna Singbusing Semlagan Hike. National Sport University ge Anba Foundation Day Kumalampa Sport Complex the Pangtokre Tormodo da University Sige Interim Vice Chancellor Rahul Bhatnagar University Sige Din Professor Jayashri Arshurya Amasung at the official Kasuswaki Research Method in Sports and Exercise Psychology with Psychological Skill Training Matangda Wakso Amasu Hodoki Chancellor Rahul Bhatnagar na Manipuri Sanaro Cameron Putopogalona India gi Mingset Purli Masina Takpadi Nomadi Sana Konavada Esterasina and Mangzil Tabangam Logani Hike. We have so many, we can name so many players who have made India proud because of their achievements in sports. So, as the Prime Minister himself had said that we must have the National Sports University centered in Imphal. And today is the day when it has started, it is going to go by leaps and bounds and become one of the best sports universities in the world. Highway Trucks Owners Welfare Organization Manipurna Imphal Dimapur Lambi National Highway 2 da Wet Bridge ama sanaba ngasi uref yung tamkre Sekmai gi Nongthon Banda nauna sagadaba Wet Bridge asi Leotronics Company gini ngasi uref yung tambatu da Highway Trucks Owners Welfare Organization Manipur gi President Laisram Chandukumar Kuman Chusugaki Organizations asigi Secretary IPR Brojendo Kontu Zamna Fondropada High Court amadi Supreme Court ki order amadi Transport Department ki order amagi matung inna highway singna permissibles tornat sings punaba kangal kibagi matung inna highway singda wet bridge athamagi tangai fadaba leibadagi hitona khongthang asi lokhatuna Manipur government ta mateng pangnaba honabani wet bridge sing asi hitona Manipur National Highway singna thamnanaba thorangsu lokakani tha si tang amada su Imphal Jiri lambi gi Gulathon gi Samu Punbida wet bridge ama sananaba gari singi arumba onbagi thabak haukrabani ngasi urabung tamliba wet bridge asi sanglabada tha humari fawgi manungda losina pamdam thamli haike Manipur ki mapanda yonanaba yu sungnaba yahanabagi pandamda Manipur Liquors Provisions Second Amendment Bill lising ni taranipal bu yang sinanaba haukiba January tang kun gomdoida Manipur Legislative Assembly na sangkiba Deputy Chief Minister Y. Joykumar Lusingba Select Committee na Bill asi semdok nabagi matangda January kuntra mathoi fawgi manungda miyamdagi mot kauri kanang moina bill asida aiba suggestion oina piningba lairagadi English natroga Manipuri da copy ani Manipur Legislative Assembly gi Secretariat Singmairong da Joint Secretary Rohit Sapam da pisinba yagni hari hauji pawgi martana temu rem tangmanse Lakadoriba kumsi sehigi imoinu imagi irat pujada asyengba maitei nga angoba pengba katpi ho phangpham es tomba and sons pengba pham hiangthang akagnaba masingni ngasimak order tobi ho Lakadoriba kumsi sehigi imoinu imagi irat pujada asyengba maitei nga angoba pengba katpi ho phangpham es tomba and sons pengba pham hiangthang akagnaba masingni ngasimak order tobi ho Langsin Biraksi Sagolban Moirang Lerak Machinda Leiba Mothers Care Central Hospital and Research Center da Dental Department na ahal lamadi angang singi oina free dental health checkup ki kudong chaba lagliba January ki tangkun fawba kudong chaba bijari center asida chade angkai subsidized rate makhal khudimaki oiba ngasi bak Langsin Biraktuna yagi nungai tabak khudimak tanabiu amadi laing thopiu Nakhoi hauzik aigi school khangbra
ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯧꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯩꯀꯣꯜꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕꯇ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕꯇ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯃꯤꯔꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯅꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ Kids Foundation. Come join me. W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Jingmairong da leba City Hospital and Research Center da Dental Department na ahal lamadi angang singi oina free dental health checkup ki kudong chaba lagliba January ki tang kun fawba kudong chaba bizeri. Center asida chada yangkai subsidized rate ta makhal khudimak ki oiba ngasi ngasibak lengsin biraktuna yagi nungaitaba khudimak anabiu amadi layeng thopiu. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Northeast ahan mo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in a sakangkraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Pathobi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yaw na puna branch tara hum doyang duk jare miyam na financial facilities sing lobi na bading sing jare Pathobi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies angang singbu smart oina mari makhong chumna parents singa anak pa mari ga loina na bukachari ba life school gari ki pre nursery dige class 10 faw gi anowa admission hojare school asina angang singbu oja singna kupna electronics ki mateng loduna takpi tambi betana tana angang singi mayum mem da chatuna matam matam gi I pau fauna duna angang singbu afaba maru changba mi amamam ohen da ba yadi haiduna khona jari ba life school ni admission to biduna yengbiu nupa amsung nupi ki boarding ki khudung chaba pijari akak nawa sit khara khaktani. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order. That brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNOCO School, Maitram. Breaking to Taramong Sri Makata Boxing. Rems ki Non-Teaching Employees Welfare Association na makoi dabi takseladuna tabak lepagi strike ngasi jung makasa taki a block mamang da employees sing kongjang sanction ki association ki secretary TS Babuna director gangarang unabada yanabama propagam dabadagi ngasi chu makasa tabani haike response phajarak badagi akhoi gi ngasi gi khongjang ase makha sa thajarak pani akhoi na makha sa thaki ni akhoi na hanba lekhiroi even ministry level bukta akhoi masigi matang sida yana di buk akhoi gi siswa structure dum chathai jigi ni akhoi gi che suri ba akhoi gi director na deputy na soi tawraga natraga sidai tawri ba jaga sida akhoi dum chathai jigi ni akhoi public interest ka choka du ba akhoi umta akhoi tawgiroi MSPDCL na tabak lobada senja thumja tawre haina media khara da phongdor lebasi aranba fawda yumpham oibani adugumba tabak amata tawkiba leite kanawa mioi kharana namthak todun miyamda minamba amadi department sbo lan uhana ba hona bani haire company asigi managing director L Priyo Kumar gi serolamana mamang dasu contractual staff sohungnom tabak logani haina managing director gi sajinaba signature signaraga social media da thagalakiba aranba order ni haina lising ni taratret ki July amada sengdokre masigi tungda Maikai kyadagi tabak lobugi matangda wahang kya lakpadagi mamang sagi November ani dasu anoba recruitment gi process tobo leite haina miyamda khangankre asumna lening serakta company asigi makok thomba miyo yamana interview tawduna makalamatagi sangyang su pangthoktana dead back tawraga order form pire haina pause khara diorpa se thamoi sokni ngaini asumna tawkewa mata leite miyamna su asigumba toksinaba singdagi section view masida senar miyo sing ain gi matung ina serak phongba yai karigumba miyamna wakatningba leriga su isel complaint.mspdcl
@gmail.com da torpa yagni hari. Thobal River Conservation Committee amadi All Thobal Mera Paibi Association na senduna Thobal Tural gi hausi oriba febangi matang ni miyam gi oiba mifam ama Thobal Mera Ground Community Hall pangthokre mifam aduda MSU MSF Desam Club Organization sing Thobal Municipal Council gi councillor sing Kaitel Fambi Imaibel Kasu Surgaki ngasigi mifam aduna atu matamda PILL ama thaduna Thobal Tural sikanana honaba tang kungama thoi fawda Lengak na positive oiba tabak lokal trabadi tang kuni thoi dagi lengoi amadi sing puba gari sing tingzinba tang kun ga tare tagi isinga mari leinaba department sing Thobal ge koibeda tingzinba haina warep lokre Mayampal Kendrugi Seng Sinemadi Kerosin Miamda Mong Sumna Pangalibra Haina RTI Taruba Mioyama Police na Fan Bagalwena Matunda RTI Tarak Labadi Lalobuga Mari Lane Haina Charles Togni Haina Kelak Lehari Mayampal Block Congress Committee Senduna Congress Baban Pakto Pagmi Pamamada Committee Advisor Ningtogzam Robindrona Asem Rosen Apokpa Sonamanina DSO Infal Westa RTI Tarubada Police the case ma register Togduna Rosenbo Fan Bamadi Kialakiba Tongasti Labuk Tibani Makatana Amukana Kihanduna Apapun Torabadi Infal West ki DSO Madi Makaluna but Muisina Apapata Pugadam Hari. Information Exi Makara Tariba, a Sigum Amada, on Katlaga, Ultada, Mahapu Maran Piduna, Tanada, Pahanba Amadi, or Taputuna, no on the Wayan Bizarre will have a say. Kogi, Man Pan Block Youth Congress Committee, Mikey Diggy, Amanuajadi, had we musing a Sizu, a Sigumaba, Kogi, musing a Sida, Sigumbagi, Todu, Makatana, Sutobigan, Duga, Amonazu, a Hoytawanjan. Bishnupur District ke Manung Sanba, Kokta Gram Panchayat na Kuanba, Kokta Umbu Laikai Ward number Mapanda Leba, Sahi Kuntratarulom Suraba, Mamit Udraba, Manata Draba, Kulakpam Ibo Sovana, Halor Bimama, Kulakpam, Rahamatun Galuina, one Hingbagi Kanava report ama, Ngarang ISTV News na Sandokraba Matungangasi, Marang Kenda, Progressive Pranki, Tongam Santiama de Progressive Pranki, Muising na Setuna, Sengbek Aniama de Tisan, Polam Singmating Pankre, Tongam Santina, Progressive Pranka, Tanaduna, Imung Manungi Damota, Tung Koina Senabaya schema Matumatamda Pirgani, Chief Minister na Miang Sangduna, Lenga Pakaleba, Kana Latraba Singi Damakta Matang Adu. Fangan view hike. Pranugi Prazaneva. A single bomb Pamsida, I call Sarkari, Pazapazagaba scheme say, Bibidana, I go on the board PD, I give me Oidiana, Sumaida Kandoga Tambiragadi, I call him Manipur Prazasi the lady, but Liar Miam say, Hatupi Habaneva. It was a Yapopina, Makoda Mateng, Pambirak Pagi Damakta Tongam Santiama de Progressive Pranki Muising Mutaga Performloke. Pidagi Chimbas Yang Jaktaki Simba Puraga, Lai. Magi tauba kuding magta manggoloy ba mai pakpa oyuko hainain hai Manipur University Students Union Musugi Nauna Fam Pugaba Office Bearer Sing Kanabagi Mikal Lakliba January Kungamangada Pangtolagni Haina Returning Officer Professor S. Jibon Kumarna Notice Tokre Mikal Asigidamakta Nomination Paper Pisinbigi Roiba Numid January Taramapalni Scrutiny na January Kungamathoida MUG Centenary Hold Pangtokani Nomination paper Loktopagi Aroba Numit January Kulumdoini, Bon Masing January Kungamage, Nungtilpung Amaminit Kuntra Dagi, Anthropology Department Tiva Hogani Hari. Manipur Science Committee Tawalgi se Kungamanga Mapung Parkpa Silver Jubilee Thorum Tawal Okram Wangmatabada Leba, Committee Office Pangtokre, Tormaduda, CMO Ramba, Dr. KSS Manglem, Committee President A.K. Devan, MPS Sigi member Oiramba El Manok Susuraki, Laikidraba, Samiti founder member Singda, Laisuka Tuneka Kuno Utki. Agriculture Department na Pirakpa Ningtamgi, Suzak Maru Singarang Kumbiki and the Progressive Farmers Association Sinduna, Wangu Alof Makalakagi Low Pari, Ani Henveda Suzak Maru Hunkre, Toronga Marilena Kumbiki and the Progressive Farmers Association President Senasam Dinesna. Lomi Sina Pakali but Tabak Sing the Agriculture Department officials sing a Laktuni Yang Sin View, Association Maki de Su Pangbe Abamateng Pang Heke. Manipur Pradesh Mahila Congress Committee President M. Sarma Devina Tongju Brok, Mahila Congress Committee Nauna Pampugaba Office Bearer Sing Kankre, Okram Romoni Devina President Ningombam Ibetombi Kanguzam Santi Devi Enina Vice President Amadi Ningombam Bino Devina Secretary Administration Amasung Ningombam Vidya Devina Secretary Organizing Ipam Purgani
Manipur Police Department की अखनब टीम अमना मोरे द लाक्तुना मोरे टाउन दा CCTV कैमरा होम फोरों खिन्नब मफम चाबसिंग यंगसिनख्रे यंगसिन बादु दा टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी मोरे पुलिस के मकोक थोंबा ऑफिसर अमदी नेफुम लोई सुबा असम राइफल्स के ऑफिसर सिंह से सुरखे बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन अमदी Karang Islands Development Organization पुन सिंधुना Karang दा उसेक कनबा हाइबा हिरम दा अवेयरनेस तोरममा Karang दा पांगथोक्रे तोरमदुदा R.O. Moirang L. Babuyai R.O. Bisnupur S. Kanta Karang Island Development Organization की President S. Kedasu Suraki Honorary Wildlife Wardens के जुगेश्वर Wildlife Activist R. K. Birgit अमसुंग S. Romeo Resource Person in Wangki Rapai Katamnau Longi Yankai Manga Suba General Conference Kam Sports Meet Singzaro Kulel da MLA Kasim Basumna Haudokre Tormoduda Edis Krug member Lawrence Twizer Susuraki Lions Club Bisnupuram Sung Lions Club Kansipur Gator Anina Kusum Naduna Lions International Ge founder Malvins John Gimapo Kumlanga Marilena Pisumtong Imakaitel Sung Kansipur da Leiba Heizingang Imakaitel Seng Yantokre Lions Club Ningtokong District 322 Dinasu Lions Rice Bag Challenge Team da Ningtokong area gi imung sing da seng kilo mari mating pikre Ningtokong Public Park to pangthokiba Toromadu da Lions Club ke President Dr. Anoba Yumnam Sana amasung atay thopu bu singju suraki Nurses Associations TNAI Jenims Unit na makuna taliba demand Nepal Seoul amagi manung da fangan drobdi lakliba January kulum doigi makal makaka gi kongjang sing sangsalagani hari kongjang sing adudi January kulum doida amuba batch thatpa January kunipan komapan amadi kuntra da wakat mulpam pamba January kuntra mathoy amadi February amada park sanna casual leave lawba loinana February ani dagi soisen gi demand sing phangdifawa akan akak naba matam leptana wakat mulpam pamba haibani sing musing yauri Association Talibu demand sing manungda grade pay sumthokpa nursing allowance piba uniform allowance high risk allowance piba sinising yauri Impar More Lambi Pakthokpagi Joint Action Committee of Technopol Samolgi Chairman gi Soi Saduna JSC Tugainaba Sinmathong Yaning de Haina Chairman TH Jamkholun Matena Fungdokre Ngasi Samol Khulda Pangthokpa Pawgi Mipom Umada Samol Khulna Hokibetang Marida JSC ki Chairman ki Soi Saduna Land Owners Committee ki Secretary ni Haiba Amana Manipuri Chief Secretary da Memorandum Ama Pisilamba JSC daga Marilena de JSC Talibu demand sing di Yumbu Singi Pangmum Topa Senfam Pitopiu Haibini JSC Sibu Tugaina ba Lan Uhaliba Music Marilena Musino Atuma Tamda Tidopido na Matik Saba Sirak Pibiu Hari That for one meter memorandum Ama Agin in the Sajil Laga BBC I have Taude Land Owner Committee Haina Secretary ni Haina Tabiraga Masi Aran Bani Media Kutanga Masi clarification Ama Jishimanda Chief Secretary na Tarapado Madu clarification Ama Sindukhi Masi Yarabadi Kanana Tobano Kanana Simano Masi Yarabi Government action Higher Ngarang Kangpokpida oil tanker na tagpadagi pikliba angang ama laikhidabi thogdo Kangpokpi Towns Committee ge customary court na victim amasung senary singi marakta yana cherol ama inaduna lochinkre senary ba oil tanker mapuna laikhidabi imungda ex grace oina lupa lakh manga piba laikhidabi mapagi langnana ba lupa lakh ani piba galwena customary logi matung ina atay thorom sing pangthokpa haina yanakhi Kangpokpi Town da gari kanna thawbadagi khudong thiningai oiriba masigi yenglaga paumi kebi songloina lekhidraba machanapa sigi mingda ngango house speed limits campaigns ama Kangpokpi youth unions amasung atei civil body single loina sathaba hokre town area asida pungda kilometer kundagi hena yangna thawdanaba driver singda sungsoi soidanaba khangananaba numidang waramdagi hokre campaign asigi manungsanna traffic awareness camera chu pangthokani hari
None district ki nungba sub division ki manung sena leiba okoklong thaubaina khulgi myoi mari social boycott tokre myoi mari asina railway compensation nga mari lenana thaubaina makhoigi explanations pinanaba ohumlak laknanaba khanglaba laktabadagi khulgi satnabi amasung ahalaman singbui kai khumnadabagi damukta boycott tawnogi prep lobani hari ISTV network ki branch sama oriba Hairok teleba Peace Cable network ki mapalak suba mapok kumlan thorom ngarang Hairok part 2 mai lekai deleba upper primary school ground tongan tongan ma thorom kaya loin pangthokre Peace Cable television network ki makai dige miamna network asina pakaleba thawak thorom singna mateng pangbiu haiki Mamang thagi December kumar thoide second level singna sur sampur dagi fakiba kai rioven kungama suba sam rifles na tek ta kai dana kan mangam lehari Hausa makata nang sige sanu Paulo bise. Ngasige sanu Pauda Hayangdagi Horuga Thasi Tang Kungamatoi Fawis Satakadaba Marik Suba Manipur Statehood Women's Polo Tournament Ke Matangda Ngasi Infal Hotel Ge Imperial Hall da Pawimi from Pangthokre Pawimi Pamudra All Manipur Polo Association Polo Promoter Singamadi Mapalam Digi Lakpa Tim Singi Captain Namadi India Masu Manipur Team Captain Sing Ke Tourism Ge Director W Ibohalna Marik Suba Edison Ge Tournaments Asida USA Canada Argentina Amadi Kenya Ge Team Kaya Susuk Yagini Masing mathakta India amasung Manipur ki team anisu saruk yagini tournament chathringai manungda Manipur ki tourism ki lamda leijeriba potential sing mapal lamdagi lakpa mioi sing asida khanganaba tabak paikhatkani malengoina pangthokpa tournament oibana tournament manungda ayat apan amadi ban block na singba tobigano haike Department is organizing a recce program also because the foreign players coming over from long distance. We also want to explore our tourism potential that we have. The border-rich culture, our natural beauties, our adventure sports, health tourism, whatever we have, we are trying to highlight our Manipur tourism also. Amofa Academy Moirang na Sinduna Moirang Multipurpose Higher Secondary School Ground Satriba Ohumlak Suba Ace Bureau and Ace Bronze Memorials State Level Under 13 Football Tournament King Asisanaki Amber Matsta Amofa and TUC bu goal tarit sino da toikre ani suba match da SFC na Ideal Club bu goal mari sino da om suba match da UUFC amasung Kumbi FC goal ani ni sanaduna draw satkre Yaripoki Singa ground sathariba ani suba Hanif Saha State Level Manipur Muslim Football Tournament King Asisanaki ba ahanba match da PALYC Pundraina SSC Promparpo goal ani sunuda toikre ani suba match da ASSA Sangayumpam na SDA Kyamgaibo goal ani mada toikre Marirak suba Niles Wahangbam State Level Futsal Football Tournament lising ni Taragamapal handak sahigi oina lakleba January tang Taragamapal degi Sagolbal Sayang ground da horgani hari State Level Opal Futsal Football Tournament Organizing Committee amadi Usababans Club Sagolbal Sayang na sinuna pangthokadaba tournament asigi winner da lupa lakh ama pigadori tournament asi Lampel Kombire Kethal da leiba Suba Hospital and Assisted Reproductive Center Managing Director Obita Natana IBF ki specialist Dr. W. Imona Lekidraba Masagi Mingda Pangtopani. Amaromda Sangmaizing the Labor Pobakso Awang Lake Youth Development Association and Sinduna Associations Asigi Pobakso the Labor Ground Ahan Lekidraba Alangwan Pisak Sing Memorial State Levels Men's Opal Football Tournament Lising ni Taragamapal Lakleba January Tang Taramapal Digi Horgani Hari Hana Manipur Legislative Assembly Deputy Secretary Oramba Alangwan Tobi Singha Lamjau Tomba Gram Panchayat ki Pradhan Alangmom Ombe Susila Devi na sponsor tawduna pangthokadurba tournament asigi winner da certification galoina na lupa lising kuntra pigin hari hauji makhataba chanawi pawboyan tawjangwi amuk pambigani
एल nganthoi senior men's ki amadi o memthoina senior women's ki mari suba Imphal West District Kerom tournament ki title lokre Imphal West District Kerom Association amadi Usha Bhavan Club Sagolbal Sayang na sinduna tha asigi tang 12 dagi Usha Bhavan Club Community Hall Sagolbal Sayang na satharkiba mari suba Imphal West District Kerom tournament ngasi lotion kre lotion bagi thonamda Manipur MSR Bodybuilder Association ki advisor AK Ibotombi All Manipur Kerom Association ki Senior Vice President International Referee K Kumar amadi Imphal West District Kerom Association ki President T Dhirena Thoramapu Singh oiki Sub Junior Boys amadi Girls Senior Men and Women ki category mari thokna khaidok tuna satharkiba tournament asigi ngasi senior men's ki sankiba roiba match ta Kaisampat Thiam Lekai Club ki L Nganthoibana Uripok Huidrom Lekai Development Committee ki M Madhopu set ani sino kunmanga mari amadi kunmanga taramari da maiti biduna title lokibani senior women's ki sankiba roiba match na award Kerom Club Singjamai gi o memthoi amadi club asigi o Rebika bu set ani ama kunmanga tarani thoi taramari kunmathoi amadi taratre taramari da maiti biduna title loki Satarkiba tournament asigi tonga category singi makok mathang taraba sanaroi singda Tharombapu singna trophy amadi selgi manapiduna pungning thawatki Imphal West District Football Association na sinduna tha segitang amadagi team tarungna saruk yaduna BMSC ground tabung kokta sathariba taramapal suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match da Manipur Police Sports Club na NC Club Khongampat pu goal ama sinoda maiti piki match asida mai pakiba Manipur Police Sports Club ki goal adu TS Kiran na match ki yankhai humdoi suba minita sanki ani suba match ki sanakibada YDO kwa kaitel hainu khongnembina SKYC awang sengmai bu goal ani amada maiti pikre YDO kwa katel hainu khongnembigi mai pakibi goal ani adu khaiming thangna match ki tarani tri suba madi kuntrani tri suba minita sankhibani match asida maiti kiba SKYC awang sengmai gi amada ngarba goal aduna en ibom chana match ki ahan bahap ki ahapa minute amada sankhi ahum suba match ki sanakibadana sikal lilong sajingna BMSC tabung khokpu goal ahum sinoda maiti piki sikal lilong sajingi mai pakibi goal singado M Ronaldo na match ki nipunipal suba mari yankhai mari suba minita goal ani sankhi atopa goal aduna El Zain tana match ki kun suba minita sankhibani District Sports Association Bisnupur na sinduna mamang sahigi December tang taramanga dagi team taramanga group ni thongna khaidoktuna Bisnupur Mini Stadium da sathariba manga Super Ice Pisak Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba match ta TYDA Tobulna LFC ngaikong kuno bugol ama sinoda maitibi pikre Amaromda Association asina sinduna ground asida sathariba tarom dishuba and Balananda Memorial Second Division Football ki ngasi sanakiba match tana YAC Bisnupurna Thasko kha kunobu gol manga sinoda maitibi piki Amaromda team nipana grubani thongna khaidoktuna stadium asida sathariba Marisuba a Ipoton Memorial Under 15 Boys Football League ki ngasi sanakiba match ta NEYA FA Ningthau Khongna RFA Thinungaibo goal ama sinoda maitiba pikre Paradise Union Pungdongbam na sinduna tha sigitang mapaldagi team tara tarungna grumbari thokna khaidoktuna Pungdongbam playground na sathariba ahum suba Pupu Cup State 11 Under 17 football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Marup FC hairongna NSS Pungdongbam bu goal manga sinoda maitiba biki Thanamai FC amadi Surma FC goal amata sanadana draw satkre YMC Hararongna sinduna tha asigi tang tarahumdoi dagi team kunna group mari thongna khaidoktuna club asigi ground na sathariba Nepal Suba Hararong Trophy Village Wise Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Mangal Football Academy khaba mamadi PJPC Pungdongbam goal amamam chanaduna draw satkre ani suba match ki sanakibada Young Boys tangkhamna nganba FC Huidrom bugol ahum amada ahum suba match ki sanakibada KKFC Pangaina Sekta team A bugol ahum amada madi mari suba match ki sanakibada YMC team A Hararongna RFC tangkhambu gol mapal anida maitibi piki
यंखोम संजीव ना स्पॉन्सर तौरगा राइजिंग नॉलेज क्लब खुयाथोंग सिंधुना क्लब असिगी ग्राउंड सथरिबा मरीसुबा इमा मनीसंग मेमोरियल स्टेट 11 4A साइड मिनी बॉयज अंडर 35 kg फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sankiba ahanba match ta Langon FC Langon na All FC team A Uripok Sorbon Tingen bugol ama sinoda anishuba match ki sanakibada IPMSC Khuyatong Irom Pukri Mapal na LTYDO Lalambung Makong bugol taramri sinoda maiti bepiki ahum shuba match ki sanakibada Thau thangmai banamadi LKYDA team B Laipam Kunau goal amada sanadana draw satkre था सिगी तांग तरा माथोइदी की तरा मंगा फाउबा म्यांमार की मंडले दा पांगथोखिबा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गोल्फ टूर्नामेंट ता मणिपुर गोल्फ एसोसिएशन ना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइरगले पांगथोखिबा कंपटीशन असिदा मणिपुर गोल्फ एसोसिएशन की सानरोई कुनिथोइना सरुक याखिबदा TH ब्रोजेन ना अहानबा रनर्स अप KS बिस्वाजित ना सेकंड रनर्स अप ताखी their own delegation next time to Manipur. It's a beautiful place, very rich cultural heritage, many tourist places, so you will also enjoy golf there and also the people. Pauna Memorial Club Usekon Takhong Mapana Sinduna Club Asiki Ground Sathariba Ahum Subu Steleven Moirang Tim Kunjo Singh Memorial Foreman Asset Soccer Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta RFA Top Sipaina PM Team B Takhong Mapal Gol Taruk Sinoda Anishuba match ki sanakibada Young Boys Ulungna Ningthau Khong FC Bugol ama Sinoda Ahum Suba match ki sanakibada City FC Kwa Kaithelna Rohan FC Wangjing Bugol ani Sinoda made Marishuba match ki sanakibada RFC Kawana Reso Usekon Khunobugol ama Sinoda Maitiba Piki Thursday Hozik Makatana ngasi nomugi okibai ngasa ke Paulo bise Environment Directorate ki phangki banga sigo ikiba inga sa amadi nongjugi paungda khwaidigi sakhiba Celsius degree 38 amani pal khwaidigi ingba Celsius degree 3.3 Nungshita yawa ising manini chang maximum da sada mariputra mga 10.9 ama minimum da sada 13.6 ama oiki ngasi nong sukide ISTV News ki ngasigi editor soesta ngasi Chief Minister na lusingduna Chandel da water supply scheme ma miyam da sinabagi saktamama Loisalopta ngasigi muru pausing amukan pizre Citizenship Amendment Bill na Manipur ki yellow missing kanan bi warol yarok trabadi amadi Manipur People Bill SNP reformdi lengas na bill gi mawta lepli haina Chief Minister N Biren haikre Imphal City manungda IMC parking list yawdo parking taraga mari gi mathakta leiduna sathok sasin miyamda sauna kai bi hari Amasung Numid Hunni Sathagataba Festival of Dance Drama Manipuri Governor Dr. Nazma Haptulana Zen Manipur Dance Academy Haldokre. Ngasig dia STV Nefizaba Manipur Paumatang Sluzire Eng Tabi Puno Bomukana Kundere.